Na kągi, su jumis sveikinas Old Republic ir mes grįžtame į Uncharted 4. Dar vienas epizodas ir mes judame link elektros atjungimo. Ir stengiamės patekti ten ir paskui išsinešti mūsų tą išsvajotą į kryželį su kažkokiu užrašu viduje. Ar mums tai pavyks, mes pažiūrėsime, aš manau, kad taip. Ir įdomiai į priekį. Kodėl Salis nebekalba man? Čia vienintelis klausimas dabar. Sako, galbūt blogas signalas. Tikėkime, kad viskas gerai. Davai. Nu, okei. Mane pabūstinsi? Nu, davai, ką spaust? Alright. Up. Chop, chop. Chop, chop, motherfuckers. Got it? Heads up. Nužudyk tą padavėją. Buonasera. Ma che sta facendo? Easy on the civilians, Sam. What? So he wakes up with a headache in his underwear. We've both been there before, right? Right. Well, I got mine. You get yours. Mums dabar reikia surasti padavėją. Nu, bet pirmiau reikia nueiti į šitą elektros kambariuką. Sam, you good? Yeah, these pants are just a little bit too tight. Yeah, well, that's the style these days. Really? I was in Rome. Nah. Sako toks stilius dabar. Alright, I'm gonna head back. Ai, mes Italijoje. Sam, you there? Lemba, čiučiu ryšys nutrūko, nes labai baisiai atrodė viskas jau. Skarsas kaip iš ateivių laivų. Lem ten labai aukštai. Okay, just like riding a bike. Visai kaip važiuojant su motociklu. Nu, manau, ne taip paprasta. Bet vis tiek, tebūnie. What the fuck, tai yra kažkur atsidarančios duris. Nes jeigu taip ir toliau, tai tada mes niekur nepateksim. Opa. Nu, davai. Ai, šiek, nu tai pavelniu. Darykit kokias nors duris. Čia irgi tikrai neatsidarys, garantuoju. Ten ventiliacija ar kažkas tokio. Ten langas yra. Bet jisai neatsidaro. Šaunumėlis. Gerbiu tokius. Bandom čia užlipti. Tada. Guys, you can hear me? I'm just about at the power room. Should be there soon. Ish. Fuck. Kaip mums ten patekti, man tik įdomu. Galiu, čia aš galiu šokti. Taigi aš esu neįtinas dalykas. Čia yra easy peasy tokie dalykai. Sakiau? Davai. Per plaukelį. Tu gali šitais nemeluok. Tikrai gali. Pala, kur mums reikia? Mums reikia ten, ne? Čia, va čia reikia. Čia yra atbraila kažkokia? Lemba, ne. Negerai. Čia kažkas yra. Bet užlipt neina. Okei. Imsim sunkesnį kelią, kaip supratau. Kur toliau? Jūs juokaujat, ten šoksi? Nu, davai. Rizikantas. Jokinga jam. Nusiritom japčią kažkur. No, we had our liberty taken away for a month. And what about the horse? Fortunately, we had a lot of carrots on board. Recognize someone? No. I thought I did, but no. When am I finally going to meet that partner of yours? Drake? Well, that's ex-partner. Yeah, I've been flying solo for a while now. Drake's out. Oh, like dead out? Oh, no. More like retired. Last I heard, he settled down, got married. Well, then he might as well be dead, right? Victor Sullivan!
How the hell are you? Rafe? How long has it been? 10 years? 12? Čia tas pats. It's amazing. Kur su mums kalėjime All these years sėdėjo. gone by. Here we are, we're still haggling over dead people's junk. Really? Aren't you running your parents' business? My business now. But yes, that is my day job. Oh, that is one hell of a day job. You could probably afford to buy up everything on the block tonight. Well, sure. But what would be the point in that? And these days I'm only looking for the good stuff. Big scores. Any advice on what I should pick up tonight? Yeah, I think I want to bid against him. But, just between you and me, I did notice they changed the order. I think somebody might be trying to rig this auction. Well, remember where we are. This crowd didn't get rich by playing fair. Which is why you really need someone watching your back in a place like this. Well, I do hate to break it to you. Nejaugi jie taip pat bandys atjungti tą paimti kryželį. We've partnered up on this one. See. Talk about a power couple. O, In a šūdas. few moments, we'll begin bidding on our next item. Oh, an šūdas. inlaid wooden crucifix from the Trot estate. Well, I know when I'm a third wheel. You two kids have fun tonight. Just hold on, Sully. How'd you find out about it? It? What it is that, Rafe? Nadine, I think your partner here has had too many Bloody Marys. Cut the bullshit, old man. I don't know how you scammed your way in here, but if you think about bidding on Avery's Cross, I can tell you exactly how you're going to be leaving in a goddamn Rafe! fight. Jep. Jisai nusteigėsi kryželį ir sakė, pabandyk tik tai pereiti man skersai kelio, jeigu bandysi tu paimti. Love to see Sakė, you. nemelok, kaip čia patekai ir taip toliau. Nate? Ojojoj, kaip čia bus Damn it, kid. Where the hell siaura. are you? Ojojoj, kaip čia bus siaura. Negerai. Labai negerai. Oh my fucking god. Ir Semas su Reifu taip patgi pažįstami. Eik tu šiaip, kaip čia bus negerai. Kaip čia aukštai dar be to. Kur man toliau reikėti. Nelabai suprantu. Čia gal? Which way? Ai, į apačią. Ramiau tu. Kur toliau? Nematau jokios atbrailos. Ai, va. Ten čiūvė. Ant šito. Ane? Susibuojam ir šokam. Easy. God, why did I pick the power room? Sako, kodėl aš pasiėmiau elektrą atjungti. Power room. Nueiti tą elektros kambarį, tipo. Todėl, kad tu kečiausias, neitinai. Todėl, kad tu gali laipėt va taip, o Salis jau per senas tam. Ok. Artėjom kažkur. Šitos pusės dabar. Nu, dabar čia. Pagaliau susitariam su tavim. Ne. Čia. Pereini. Nu, šoki. Oh my fucking god. Pagaliau, pagaliau. Dabar tas nulūž turėtų. Padaras. Žemė nulūž. Kas ten buvo? Kad ir kas ten buvo, mes einam toliau. Fucking hell. Čia gali šok? Šok! Myžnius. Total myžnius. Gerai. Einam pro ilgesnį kelią, reiškia. Čia galim patekt? Panašu, kad ne. Varom toliau. Štai čia galim patekt. Eik tu šikti. Nesitikėjau, kad čia lysim. Tyrim, 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 tyrim. Daug klaidų. Vieną nupjauk ir ramą. O, šūdas. O, šūdas. Vediamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Perché? ZP chiede paște apare. O, Sony Ericsson. Tin 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 tararam. Tin 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 tararam. Okidoki. Jau galima atsipūtę bėgti.
buvo garsu. Ok, mums reikia ieškoti kažko panašaus į Here we elektrą. go. Now, where the hell are the circuit breakers? Circuit breakers? Čia kažkas panašu į... Ne. Kas čia? Siurblys važinė, aš galvoju, kad kažkas jau rakino Sam, duris. Sully, you there? Damn it, kid, where the hell have you been? I made it. Had a few close calls, but Yeah, well, if you're gonna cut the power, now would be a good time. well, I'm gonna need a minute before I can reach the panel. We don't have Oh a my minute. fucking Rafe's about God. to walk out of here with your cross. Wait, what? Rafe? Rafe is here? Yes, Rafe is here and is Right now, he has the highest bid. Well, outbid him. with what? I don't have that kind of scratch. Sully, we're stealing it, remember? What if he calls my bluff? He won't. We have 90,000. Do I hear any more bids? Guys, if we do not get this, Čia bus I'm įtempta. as good as dead. Yeah. Well, I end up with the highest bid, we're all dead. Sully, I need you to buy me more time. Trust me. Going once, going twice. Screw it. Bene, we have 100,000 euros in the room. Thank you. Do we have any other bids? We now have 110,000 euros in the room. Greičiau, greičiau. That bid brings Don't us worry. We'll be out of there in no time. Eik tu na. Čia tai geras. Just Okay. gotta smash the lock. Nope. Jeigu mes nespėsim, tai čia bus žiauru. Greičiau, kažką ras. Damn it. Nothing. Fuck you, greičiau ras kažką, sakau. Gotta be something. Come on. Hey, man, starting to sweat bullets here. Yeah, give me a second. Oh my god. Nieko nėra. Prašau. Yes. Yes, laužtuvas. Greičiau. Eik tu na. Čia bus įtempta. Kas pasims kryželį? Mes ar Reifas? Dabar bus dvi problemos. Bus mafiozai ir dar bus tasai, kuris tą lobį ieškos. Eik tu nafig. Visi to lobio nori. Mes čia. Viskas. Come on. All right, boys, I'm at the switch. You ready? As I'll ever be, Victor. Just a sec. the gentleman's bid, 210,000 euros. 500,000. Let's get the show on the road here. Pusę milijono. Thank you. We Ramu. have 500,000 euros in the room. Does the gentleman wish to bid again? Had me worried there for a minute, Victor. Thought I might have to kill you. Už pusę milijono pasims kryželį. Let's ruin this asshole's evening. Yes. Sako, sušykim šito šūdžiaus vakarą. Going twice? Going The twice. national Sold. 500,000. Boom. Ladies and gentlemen, please remain calm. The backup power will come on shortly. Kryželio nebėra. Move it! Get out of the way! Stop him! Hey, stop that guy! Fermo! What are you doing? You letting him get away? You speak... Sparisci. What? Sam. Pavogėm. Turim. P planas. Dismas right here. 7 chapteris. Lights out. Yeah, we really kicked the hornet's nest down here. Ballroom's locked down, security scrambling. Victor, where's our getaway? Oh my god, dabar bus labai sunku pabėgti, nes visi ieškos mūsų. I'll bring the car around. O Salis paims mašiną. Gerai. Reikia dingti čia. Tik tai kaip. Okei. Lemba. Aš tikiuosi. Supratau, kad... Oh fuck. Means the enemies are investigating what they think they saw. Stay out of sight and... Okay. Sakau, čia Hitmanas dabar bus. Čia bus fucking įtempta dabar. Uh-oh. Ooh, they look pissed. Jie atrodo susinervinę. No shit, Nathan. Kur toliau bėgt?
Ten tikrai nepaeis. Čia atrodo saugu. Kur toliau? What the fuck? Ma che... Ne. Falso allarme. Ne, tu manęs nematei. Sakė false alarmas. Ok, panašu, kad čia reikia eiti. Davai, šok. Ok. Man būtina pasieiti bokštą, ar aš galiu... Ok. Aspetta, Fuck. cos'è stato? Kažką užtiko. Negerai. Non era niente. Negerai. Bliam, čia nebūna taip aukštai. Bullshit. Ok, supratau, ten negalima, tik tiek. Ok, galim čia sliuokti. Tam. Ok. Ok, į apačią mums būtų, kaip sakant, natūralu, kad reikėtų į apačią. What the fuck? Ten buvo už ko užgriebdavo. Nu, tarkim, nebuvo. Hint. Ok, no shit, Sherlock. Supratau, kai jau negalim įti į apačią. Davai, neitinai, stenkis. Už tėvynę. Davai, ant šito. Dabar reikia įsisiubuoti. Man atrodo toli. Ten kažkas. Ne, ką tu darai? Oh my god. Sukis. 3, 2, 1. Easy. Oh my god, čia jų tikrai daug. Oh, neblogas vaizdelis, galiu pasakyti. Bet mes ne to susirinkom. Ok, mums reikia bėgti. Gerai. Išliekam nepastebėti. Čia į apačią gal? Nemanau. Čia yra kokių hintų dar. Panašu, kad ne. Hop. Į apačią? Ar ne į apačią? Tik į viršų eina eiti. Jep, tik į viršų. Ok, dead. Bet ten apsauginių daug. Šok ant lango. Oh my god. Ok. Nenoriu šokti, supratau. Motherfuck. Davai, greičiau. Dun. Čia nieks nežiūri? Gotta climb and get a good vantage point. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo? Oh my fucking god. Aš galėsiu ten užlipti. Pasirodo, pulti jos galima. Gerai. Iškirtom. On my way. Heading to higher ground to get my bearings. Ok. Yeah. Davai, judam. Prasivalėm kelią. What the fuck, kas čia buvo? What the fuck? Neblogos mašinytės pralikė.
Neblogai. Aš irgi noriu. Kas čia? Oh my god. Kas čia žibino? Panašu, kad čia reikia. Kiek ten jų daug. Man ant to pastato reikia užlipti. Kaip? Kaip suprantu, kito pasirinkimo nėra. Vai, greičiau. Spėjau. Likt nepastebėtas. Neva to šviesus mane. Mums ten reikia. Tu juokauji. Eik tu peklon. Mes į vidų dabar lipsim? Mums tik to ar tai reikėjo. Turiu jausmą, kad mumis sugaus kažkas. Tu tikrai apsimesi, kad tu čia esi salas? Negera idėja. Bet bandom. Fuck it. Oh, scusi. You're not supposed to be back here. Well, neither are you. But I'll tell you what, I won't tell anyone if you don't. You have something I want, and you're going to give it to me. Really? Well, I'm flattered, but I'm afraid I'm spoken for. If you'll excuse me. What the fuck? I'm not in the mood for games. Su Boba reikės muštis? Let's go. Sako daug kryžių. You're lucky I'm a gentleman. As if I were. Man dar reiks Boba muštis. Alright, fine. Just remember, I didn't want to do this. Let's see what you've got. O, šūdas. Jinai panašu, kad karate juodų diržų turėtų. Oh my god. I'm just trying to make it Štai fair. pridėms prie kam... Fuck. Opa. Negerai. Jam, what the fuck? Kaip man gintis? Now hand me the artifact. Be specific. How many artifacts I've collected over the years? You're gonna need to be more specific. Let me see if I can clarify. Labai tą pasirinkau, bet nesvarbu. Alright, look. I'm still a little jet-lagged. How about we just call it even? Ne, jinai per kieta. Aš tik laipėt galiu be nesimušti. Oh my god! You had enough? Or do you want to keep being a smartass? Stick to smartass. Smartass has gotten me this far in life. Why quit now? Oh, šūdas. Alright, wait! It's in my back pocket. Where is it? Right there! Fuck, nepaėjo planas. Nu, bent jau mes laipę dabar galėsim. Easy. Dėkui. Ačiū už... Kaip sakant, ačiū, kad paleidai. She's lovely. Yeah, well, it's total chaos out here. They're trying to keep it contained, but everybody's freaking out. I don't want to rush you, but hurry the hell up. Nathan, where you at? Good question. You? By the ballroom. Look for this round sign thing. It's on the way. Round sign thing. Check. Good news is I got a gun. You soon. O, šūdas. Vos. Blemba, man reikia susibot. Ne, kur tu sukies? Vai, 3, 2, 1, jump. Good. Good, Sean. Prieki, Nathan, į prieki. Negerai. Zašybys. Bent jau atėjo Semas pačiu laiku. Tu juokauji? What the fuck, kaip jis sugavo? Bam. Kritas. Boom, headshotas. Easy. Šok ten, šok.
I can't get to you from here. You got a way down? Yeah, I think so. Turiu. Okay. Ateisiu, nepergyvenu, nešik miltais. Head towards the ballroom. All right, see you there. Fuck, kur toliau? Negaliu ten šokt. Kuris kepa čia. Kas belieka. Victor, O šūdas, o šūdas. Fastest way's through the ballroom. Said the ballroom's locked out. Yeah, well, now that they know it's you guys, they cleared the place out. All right, ballroom it is. You get that, Nathan? Yeah, got it. Kur toliau? Ne, okei. Sueis ir taip. Davai šokant tos atbrailos. Jep. Kuris nuėjo tas apsauginis? Nes dabar pats gazas, jeigu iš čia ateitų. Ateik čia. Ateik čia, BD. Bye bye. Pasim kulkų, Nathanai. Dėkui. Čia yra kažkur praeit. Nepanašu į tai. Fuck. Gerai, čia yra kur praeit. Senoje. Sašbys. Davai, ateik čia. Ramus. Ok, esam žolytėse. Saugu, žolytės yra saugu. Tai, kad iki žolytės. Fuck, negerai. Fuck, labai negerai. Nepavyko stealth praeit. O, tu čia šaudai. Oh my god. Fuck. Gerai, iš vieno hito nuėmiau šį. Puiku. Fuck. Lipki viršų greičiau. Oh, ne. Tai nesitariam. Bum, nebėra tas šūdė. Okidauki. Aš irgi muziką turiu dabar. Fucking hell, kiek jų čia daug. Slėpkis. Fuck. Negerai. Turim, dabar tą reikia nuimti. Oh my god. Čia nebuvo gerai. Kur mano puška? Turim žuvelę. Pasimk atgal, tą uzikas labai prastai atrodo. Važiuojam toliau. Vsio, mes jau čia. Yes. O ne. Vos. Ok, kaip mums nusileis prie tų mašinų. Čia. Ir čia. Okay, almost to the ballroom. Nathan, I'm pinned down in here. Could use a hand. On my way, Sam. Kur jis yra? Aš negirdžiu jo. Ai. Oh, good. Kam čia šitas reikalas? Ką aš su juo darysiu? O, šūdas. Fuck! O, ne, negerai. Iš kur tiek daug jų? Давай, mirk. Oh my god, jų tikrai per daug. Oh, no. Mirsiu. Nemiriau. Beveik. Mirk. Blet, iš kur ten šaudo?
Och, tu gaidį, aš dabar tai matau. Fuck. Eik tu, na, kaip čia negerai. Prieš du nesąžinai, nu. Tiesiog krito. Dabar ir tu krisi gyvuliai. Viso, ramu. Tu nafik. Gerai, tipo čia. Į vidų. Lemba, nelabai geras pasirinkimas, bet tik to, kas liekamas daryti. Šiknu, kaip tamsam. Oh my god. Kas čia buvo? Sugrįžk. O ne. Tvarkoj. Kur toliau? Panašu, kad ten. Ziplainas. Fuck yeah. O ne. Tiesi pas broliuką. Jo. Taip ir buvo viskas pagal planą iš tikrųjų. Oh my god, čia tikrai daug. Čia jų ganėtinai daug. Oh my god. Ne. Slėpkis. Bėgam. Nematau, kur bėgti. Ai, tai dar vis šaudoma, ne? Nebėgam, vis dėlto. Ne, kai baigės greit šoviniai. Čiūkš, tyra. Oh my god, tai tas automatų. O, ne. Kur granata? Toli. Oh, wow. I got one. Lemba, maladės, žinok, šaunuolis, pagirsiu. Turim žuvelę. Davai. Čia dar jų nemažai liko. Nesakei tu tikrai. Aišku, mums pabėgti reikia. Turim. Oh, no. O, ne, tas Vos. Bet kur tas automatų? Užknisus mane. Kartu su Uziku savo gaidišku. Labai negerai. Nebeturiu šovinių. Pats gazas. Broli, gal turiu pasiūlymų? Nes aš be kulkų. Reikėtų susišaudyti, kas belieka. O, ne. Davai, slėpkis. Gerai, dabar tai tu krisi. Boom, bitch. Down one. Maladės, gerbi toks. Boom. Dar vienas. Davai, taisykis. Oh my god. Vos. Ir nemirė dar? Mirė. Gerai, imam pušką. Iš kur šaudo? Kiatstvo. Oh my god, kaip negerai. Man reikia atsigauk. Davai, bėg. Man iš nugaros lūpa. O ne. Headshot. Man iš nugaros dar čia lūpa. Ne, iš nugaros nieks nebelūpa. Bet gal ir lūpa, žinok. Boom, bitch. Viso, ramu, dabar tik iš priekio. Oh, no. Tos granatos neatrodo labai gerai. Turim. Lemba, kaip sunkiai šaudyti, žinokit.
Davai, come on, come on, come on, come on, headshot, motherfucker. Ir į priekį, ir į priekį, ir į priekį. Ir tu bėgi. Ir tu bėgi. Dar! Boom, bitch. Nesartink prie manęs net. Okei. Tas labai ten smarkiai šaudo. Oh my god. Jam pagaliau nukrito. Gerai, čia tuščia. Kur dar? Turim žuvelę. Dar vienas liko. Vos, išvengiau. Nu, išlys bjaurus dalykas. Dar. Dar. Bum. Davai, 3 kulkos. Tau sušersiu. Ant dančių. Ramu. O, labas rytas. Sėdžiu. Pabėgsim. Bam. Ne, tikrai nieko neprašovė. Easy. Nu, ar yra kas nors ant kryžyje? I hope I don't go to hell for this. Shit. O, ne. It's empty. What? Oh, you're such an asshole. Apgavo. All right. Netuščia. Skull and crossbones. Very good sign. It's Avery's insignia. What is this? Hodie mecum eris in paradiso. Today you will join me in paradise. It's... Šiandien prisijungsiu su manim rojuje. Cross. What about these numbers here? What do Wait a second. Turim mirties ir gimimo dieną ir turim Yeah, the cathedral. vietą. See these symbols? Katedrą kažkokį, kuris mirė ar buvo palaidotas. Look at this. Layout of this place is really unusual. Here's the cathedral, but the graveyard is way over here. Rafe's been focusing on the wrong area. Exactly. Guys, we're going to Scotland. All right. Wait up. You do realize that Rafe knows you're coming. Yeah, we can deal with that when we get there. Look, that psycho would like nothing better than for you to show up. Plus, he's got Nadine and a whole army to back him up. Yeah, but he doesn't have this. The biggest pirate treasure of all time is within our grasp. I thought this was about saving Sam. It is. I mean, come on, it's both, right? We need the treasure so we can save Sam. How is Elena cool with all this? Jesus, kid. Look, it's just not that simple. Look, with all that you two have been through together, She wouldn't understand this. you are not giving her enough credit. I can't take that chance. Nathan, he's right. Things have changed. Rafe's involved now, and I can take this on my own, really. Great. Well, thank you for your input, both of you. Excuse me. Hey. Hey, it's me, yeah. Now the reception's lousy. Something on your mind, dear? Look, I realize it couldn't have been easy. All those years away. And I'm sorry for what happened to you. But it's not his fault. I never said that it was. It took a long time for him to get out of this game. You see a gun to his head? He chose this. Okay, he's meant for this life. You really believe that? Why are you here, Victor? Because somebody's got to keep an eye out for him. No, I'll just see you in a few more weeks. Yeah. I will. Okay. I love you too. Bye. Just told her that the job was going to take a little longer than expected, which is the truth. Right? So come on, what do you say?
Sam could still use our help. Well, I do hear that the weather is particularly fine in Scotland this time of year. Ką, draugai, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Kitas epizodas jau bus Škotijoj ir mes ieškosim to lobio. Tai ką, tikiuosi jums patiko šis epizodas, jei patiko, nepamirškite paspausti like. Ir ką, susitiksim kitame epizode, su jumis buvo Altų Republika, ačiū, kad žiūrėjote ir sakau jums ate. Va čia. Na kągi, su jumis sveikinasi Altų Republika, mes grįžtame į Uncharted 4, tai yra 5 chapteris arba 4 epizodas, jeigu neklystu. Ir prieš 15 metų mes grįžtame su savo broliu Samueliu arba Semu. Tiksliau ne prieš 15 metų, o į pabėgimą grįžtame. Praeitą epizodą padariau klaidą, sakiau, kad prieš 15 metų mes su Dreiku žaidėm, bet iš tikrųjų ten buvo po 15 metų, ten buvo dabartis, o čia yra praeitis dabar.